Anya laki din! Ay na, malugin ti Tersina. Tanaga dumati mo. Tanga saan pa yan nagbayad rin ato. Dayta tirigat na ano da tirsinam. At dadagititiwad a karuba. Ay, jak pa yan makasakada iti lakok. Tawan matigatang kun. Ay kat agsingir kan atap no saan ka ba't malugay dyan ay. Unngag paisaw Janet. Agsingir kan kadagiti nakautang kan ka. Tapno saan ka amalugay. Nagpigsamot ng tiradar mo. Tananggag mo pa iti pagsarasaritaan mi kan ni Renato. Kahit nagpigsamot ti boses yo. Mangmangag ko nga uray addaak iti adayo. Anya? No awanan ti agbayad kadagiti utang da. Agsara ka lang, Janet. Agbambanog ka lang, aglaklakaw. No pasig matlaang nga utang. Ha? Kitaam ti lakaw. Mabilbilang laangan dagiti nakadisplay. Ay, piman ka mo, Janet. Kababa inter aramidem Marse. Anya man nanday tang ibagbagam uding. Igaraw mo man ti jacket nga ugalim. Anya ti di mo kayat nga ugalay. Ibagaman. Man nakibiyang ka manain. No saan asika ti kasarsarita da, di ka makibibiyang. Lawlawagam man day tang ibagbagam. Tapno di ka isukat iti sabali a lalakay. Anya? May bagampayan kanyak day ta. Kasano? Nagado ti palpalikaw mo. Di mo pala ibaga ti kayat mo nga ibaga kanyak. Ti may papaniti tersena ni Janet. Ibagbagam ka nung agsaralangain. Nawan ti masingir na apautang na. Anya lakit din. Sinintir manan ni Janet day dyan nga imbagakan kwa na. Makapasayar mo't day tang ibagbagam. Kan panagsasao, Marse. Tanangam mo't Ay sumardang ka no ding. Papispisan ka makitam. Anya? Sumardang ka no di mo kayat ti tumangad iti barsangan. Naglabig ka lalakay. Nakalaba akaw. Ibalaybay ko dagiti linabaak. Kalpasan na, agluto ak tumutay niti kananay. Nay, anyang itar aramidam Renato. Ay kwa, ibalaybay ko dagiti linabaak, Marsay. Ay. Di ka na agbain iti day tangar aramidam. Anya ko mga iti pagbainak, Marsay. Awan mo't dakas na tararamidag kahit. Ni bakit mo kumaati aglaba? Saan kat asika? Anya? Ay, kababa inday tangar aramidam Renato. Kita man day talinabaam. Nagrugit. Kasla saan ka mo't naglaba? Naglaba ka lang arudaon. Di mo pa'y ginilgal ana imbag. Ay, ulitan man dagita linabaam. Ay na, no siyak ti asawam, ay ipaulit ko dagita linabaam. Apay, Marsay, langam ti masiksikuran. Untatang, talaga ang masiksikuran. Anyat pagsiksikuram aya, Marsay. Dagiti man karuba, tatang. Ha? Apay a pagsikuram dagiti kaaruba. Kitawan mo ti madingar aramiden dakin ka. Ay, masiksikuran nga rod ang makakikita kadakwada. Anak katugaw dalaang iti paraangan da. Anya? Ay, di mulat ta idan pakibiyangan. Tapno saan ka masiksikuran, anak ko? Ay, nagsakit tinakam ko, tatang. Anya? Asinaw ti pagsaksakitan tinakam mo, Marsay? Dagiti kaaruba nga awan ter aramiden da. Anya laki din ni Marsay. Di mo pagsiksikuran dagiti kaaruba, kunak manay. Sakit ti ulok dagita a kaaruba. Adda makitkitak anak katugaw. Adda makitkitak anak kaidda iti papag. Adda makitkitak nga agsigsigarilyo. Adda makitkitak nga agiinom iti arak. Adda makitkitak nga agkikinutong. Ay, huston, anak ko. Di mo pakibiyangan dagiti kaaruba. Tawan may timaday nga aramiden daking ka. At dagayam sakit nila kay mong high blood, Janite. Wen, Renato. Nabayagan a sakit na dayta. Isoan nateng ti ipaspasidakken kwa na. Pag sida umkit di ay tinagtataba a karnit babaw. Tapno mat nila kay mo dyan ay. Anya? Talaga mo. Tapno saanin nga agrigat pa nila kay mo. Kan saan kamutin agumastos para iti agas na. Ay na, Mirsay, adda ka manan dito makibibang iti saritaan may kini Janite. Saan anasaya ti bagbagam?
Pudno mo ti bagbaga, Renataw. Pag si daun na laangan iti tabtaba nila kay na. Tapno agornosan dagiti duasa ka na. Alala, pumanaw kan, Marse. Saan da ka akasarsarita? Ni, apay amasair tirik nam. Kat concern naklaang kan ka, Janet. Basta pumanaw kan, Marse. Diyak kayat dayta ngay bagbagam. Sikamot ti masabat ko dito dalan, Nana Teresita. Anya ngay dagita imot mo. Nateng, Marse. Ay, sus! Kabut-butang ti busis mo, Nana Teresita. Kas kala nakatilmon iti karag. Di na ko makatawaan, Marse, Nagadumot day taan natang aginatang mo, Nana Teresita. Kasla saan mo't asidaan ti tao dagita natang. Kasla kanan mo't ti baboy. Anya! Nakaluto ka iti kanan tabakait. Sikat ti agluto iti kanam no kayat mo. Anya. Siyak pala ti pagluto mo ita naggapo iti trabaho. Ay, di nakman ibaon-baon. Ta sa anak akatulong dito balay. Anya lakit din. Di ka makaluto iti kanan ta. Ngamadda oras mo amapan agdilaw kun makibiyang ka dagiti ka aruba. Anya ko matibibiyang mo ngay si Kaudeng. Ay, unay kamutan bakit? Saan aday tamapan makibibiyang iti sabali at tao ter aramidem tamadiday ta nga ugalay? Di nakman isuro iti kayat ko nga aramidan. Di mo pa yun maasikaso ti bagim. Naglaing ka nga agdilaw kun makibiyang. Ngam di mo makita day ta bagim. Anya ko matimadi iti pagek, aber. Malipatan pa yun ti agdigos. Kasla nagumuka ng ti kobra day ta buok mau. Anya? Nagmursang day talangam. Tanaganglit ka pa ay. Saan la day ta? Nagampep ka pa yun. Hay! Una yan day ta pa nagsinaay mo, Marse. Apay aya? Nagngina ti gasolina, tatang. Anya? Nagngina ti krudo. Hay! Apay a problema am ti gasolina, ken daw. Kitawan mo't lugan yaw. Ha? Ay, komporme ti pagsiksikura manakaw. Problema am kidi na nagpangato ti presyo ti gasolina. Kitawan mo't lugan yaw. Apayakat katawan na, Marse. Ay di ka mulaga na kay Nana Teresita. Anya? Apay anay bagam ti kasta? Kasano? Nagdakkel de tatyan mo, Nana Teresita. Kasla masikaw. Uyawan nakmanan, Marse. Nagrawat ka ngamin amangan, Nana Teresita. Anya? Kasano nga amom anarawtak? Kat saan tamat nga agkabalay, Madlaw mo't nagrawat ka. Kita day tabagay. Kasla nambaan. Anya? Ay, una yan. Parikot at talaga lakay. Problema ka manan, Marse? Ho! Apay aya? Ho! Ay, niya kalakit din bakit? Apay aya, kunak. Naglakati preso ti Erek. Ha! Naa. Ho! Anya lakit din. Nagnina pa iti abunaw. Agasom day tangay. Nasurok at 3,000 pesos ti may sakaban nga abunaw. Apay apagparikutam day takit awan mo taltalunan ta. Ha? Amin laki din kat pakasikuram. Uray saan mo a problema? Problema. No nagurnong ka kuma, sakbay nga inasawa nak. Sa anak kuma nga grigrig at ita. Anya? Ay, agkakanat ti bagbagam, Marse. Talaga mo, sakbay kuma nga inasawa nak. Adda milyon a kwartamon. Ay sumardeng kan. Agkakanatan ti bagbagam. Masair day tarik nam kat agpay sumag. Oh, kita dagiti aso di taparaangan. Nagiwarada manen iti kompormay. Anya? Sabali man ti bagbagam. Dagiti manen aso di taparaangan. Ay, kagurgurak dagita nga asaw. Iwarada ti basura. Ay, Mabisinak. Ingkaman kit di agluto udeng. Anya? Ay.
Talagang agkakanatan ti bagbagam. Di ka mauawatan na tao. Ay na, nagadot-dot ti pusa dito'y balay. Pagturugan da ngamin dagiti pigad. Kanya lakid din aya. Pakasikuram man ang dagiti pusa. Apay, di ka masikuran amang kitkita kadagiti dot-dot di tapagidaan. Pusa nga ron dadot-dot na. Papanawam dagita apo sa udeng. Wano saan? Ingkalangan ipadawat. Itaman pa kayat mo nga ipadawat dagiti pusa ta. Ingka ipadawatan. Taagrugit damat dito'y balay. Kartingam! Ririing mo pa ilaan nga murumur ka manan, Marse. Papanamaya, Inak makikaruba, udeng. makikaruba ka? Akasta tilangam? Anya kumati-madi iti langak. Kat nubot-bot day ta sapin mo. Agparparang day ta nangisit aping-ping ti ubo mo. Anya? Ay, kagsukat. Di mo pa yun madlaw abot-bot gayam day ta sapin mo. Ay sus, nalipatak mo tan adinait daytoy sapin kaw. Nagdakkel gayam ti buttaw na. Masangom ti mapan agdilaw ngum di mo masango adaitan day ta sapin mo. Ay, di ka lagbain. Nalipatak nga road. Anya nga tano day talangiwat mo ti daitam. Anay ko. Aping agtapis kang ay. Kayat na, taday talaangan abot ti agong mo ti daitak. Tapno saan kan amakaangas. Si Kamay, di ka lang marabakan. Bakit? Ala, sorry. Siyak samot ti pagchis-chismisan niyo, Renato, Janet. Apay ko maapagchis-chismisan da ka, Marse. Saan da kamot anadakdakamat Di ka kumamanagi-papan, Marsay. Saan da ka pagsarsaritaan? Apay nga rod nagsakit ti panangkit-kitam kanyak si ka, Janet. Ha? Saan kamot akit-kitaon iti nasakit Uray si ka, Renato. Nagsakit ti panangkit-kitam kanyak. Anya? Saan ka matakit kita ni tinasakit Wano? Adda relasyon nyo adwa. Aha. Anya ka din dito ngay bagbagam, Marse? Anya nga itamok, nadalimot a relasyon nyo. Ay sumardeng kan, Marse. Ay na, dinakpagsardengang, Janet. Awan karbangam amang ibaga iti kasta. Ay, agawid kan, Marsay. Sa bali man ang tibagbagam dita. Dinakpagawidan, Renato. Awan karbangam amang ibaga iti dayta. Anya? Amo ka. Anya ti ammo, Marse? Masakit nila kay mo. Iso nga aglalaki kan. Anya? Awan delikadesam a babae. Si bibiyag pailaang nila kay mo. Isok-sukat mo iti daytoy a lalakay. Sumardeng kan, Marse. Agpanawa ka mo't Marsay. Saan atilay bagbagam dita? O, makitam. Mapaisuan kayo. Gaputapud no ti bagbagak. Bilangan ka iti talo. Sumardeng kan kunak. Apay, anya ti aramidam kanyak, Janet. Maysa. Di nakman bilbilangan si ka, Janet. Limad nga main nga adda relasyon nyo kin ni Renato. Dua. Tawan babay nyo. Di kay lamabain kadagiti asawa yo. Anay ko, anay. Aha! Knock-out ni Marsay. Ay, nagpigsa ti danog mo, Janay. Ay, anay ka, nabangkingan ti rupak lakay. Yaman ka, tasaan api na sarunwan ni Janet, ipanang danog na ka. Saan kumala na banking day taropam? Amangan mo na pusipay kumadagitingipon mo. Jakmat naman na napigsagayam tidanog ni Janet. Apay, nalipata mo na black belter ni Janet. Champion iti karatay. Anay ka. Nagsakit tinaramid na kanyak lakay. Agnakam ka mo siguron, Marsay. Dakis ti man nakibiyang kan agdilaw iti pada a tao. Agsingsingpot kan. Tapno awan ti pakasarsaritaam. Wala ka. Agsingsingpat ka nagbalbali makaw. Nagsakit kayam ti madanaw ka. Anay ka. Anay ka. Bueno papagayam, ditan tinaghibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din, insurat ni Isagani Yalong Buliesen.
Isagsagot ka na kayo kay John Mark's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Manang Tarabay.